sibuye emadlozini sibona nje besikhonza amadlozi idlozi uNkulunkulu ophambene noNkulunkulu wasezulwini idlozi akuyena ubaba wakho washonayo hayi ukuthi uma ulahla idlozi ulahla abazali bakho okay bakhohliswa ngalokho abantu ukuthi kuthiwa uma ulahla idlozi ungalikhozi akekho umzali wami oyidlozi idlozi umoya kaSathane ongena kumuntu ephila kanje ake ngithi mangiphila sinomoya ababili umuntu mayiphila kunomoya lo owafakwa uNkulunkulu okuphefumula kunomunye umoya otholakala emhlabeni thina amazulu masizalo sanibonani ngiyaxolisa nje ukuzophendula angijwayele ukuphendula kakhulukazi kodwa ke namhlanje ngithake ngiphendule mayelana nale nkulumo eshoyilo baba ngiyamhlonipha mdala nganokhulu wami hayi umkhulu wami ngaphezulu kakhulu ubaba nje mhlombolekana nawo baba ake ngicabanga ake ngisho lo uthi baba idlozi into uSathane ekona lonto engifuna ukukhuluma engikwaziyo yena uJesu wona abakhuluma ngaye yini wafa yini na okay nefake nabamkhonza kanjani ngoba naye wafa njengabo baba bethu nomfowethu labo sibabizayo sibanga amadlozi uJesu wathi nangabe yena wafa waba yini waba uNkulunkulu waba umoya okay laba basemakithi athene behamba emhlabeni bafa baba yini umbuzo wami la ngoba ngicabanga ukuthi abo bathene behamba emhlabeni wahamba umzimba kwahamba inyama kodwa umoya wabo waphenduka waba yisomething waba ingelosi nendlela ingelosi ngayo ngoba umuntu nephila kunengelosi aphuma nayo ezothi nehamba emhlabeni esalayo leyo ngelosi iphenduka kube yiyona lena esikhulekazi ngelosi yobaba omkhulu bani uJesu Kristu yena wathi nehamba emhlabeni kwasala ini ake ngiyimela idlozi uNkulunkulu ophambene noNkulunkulu wasezulwini idlozi akuyena ubaba wakho washonayo hayi ukuthi uma ulahla idlozi ulahla abazali bakho okay bakhohliswa ngalokho abantu ukuthi kuthiwa uma ulahla idlozi ungalikhozi akekho umzali wami oyidlozi idlozi umoya kaSathane ongena kumuntu ephila kanje ake ngithi mangiphila sinomoya ababili umuntu mayiphila kunomoya lo owafakwa uNkulunkulu okuphefumula kunomunye umoya otholakala emhlabeni thina amazulu masizalwa abanye balokhuza babhemiswa imbhemiso ethile kwazinyamazana usuke efakwa umoya othile wala emhlabeni lo moya ke loyo yilona umoya okuthi uma uphenduka uyinikela kuJesu uhambe lo moya yilo moya ukuthi uma efa umuntu lo moya uhlala kuwe uyahamba umoya lo iBhayibheli incwadi kaMshumayeli chapter 12 verse 7 lithi uma umuntu efa nje uthula ubuyele emhlabathini uphenduke ube njengoba kokunjalo bese umoya ubuyela kuNkulunkulu wawunikayo ake sikhulume le mfowethu lena le nje sigcile kuyo le yamadlozi yes ngoba amadlozi umoya omubi obamba abantu enabathi abantu udlozi umuntu wafa akusi umuntu wafa kulona idlozi umuntu uma efa umoya uyahamba yeNkulunkulu usala omunye umoya la ekhaya ofana nami ozenza mina angithi vele unicharacter yakhe uzofana nami ngoba bephila ke impilo yami yonke okay uyangazi mina uyangimitate yeah which is that umoya angithi umoya womuntu uyahamba yeNkulunkulu umphefumulo uyaNkulunkulu yes bese kusala lo moya omubi ohlala kule ndawo mhlawumbe ushayiswa imoto lo moya omubi ke awunandawo ezulwini awuyi futhi ethuneni wala emhlabeni uvela kuSathane uSathane udukisa ngawo so mange umoya lo wami ukuphila uya kuNkulunkulu kusala lo moya omubi uhlale kwisport la ngilifele khona mangishayiswa imoto yilo landwa ngehlahla ke ufakwe ekhaya ngembuzi or ngegazi kuthiwa kangena nikezwe ilungelo kuthiwa nanku umuzi wakho usuzaqala ke lo moya ubuse la ekhaya ube sengathi ubaba wala ekhaya ma ungahlatshelwa lo moya uyayihlabela uphila ngegazi lo moya kaSathane uphila ngegazi kuthiwa abakithi uqhamuka vele efana nobaba wakho or nogogo wakho kuthiwa nangu umntanami ngiyahlupheka ngilambile kuhlatshwa inkomo kudla abantu ungadli lo muntu okuthiwa ushonile badla abantu babe mnandi qhubeka izinto zibajo kuba worse uma ukhonza idlozi akekho umuntu okhonza idlozi ongahamba ayobuza ukuthi okay namhlanje ake ngiyobuza sengiright sengihlabile inkomo ngenza konke mawufika nje
lofike kuthiwa hayi kubheda kusibaba omncane kababa omncane kagogo uhlabe uphinde uye ngakusasa uyophinda kuthiwa hayi awenziwanga kahle ukufulathela ugogo ufulathela ugogo akuwona umoya awunandaba lo moya ukuthi unenkomo unembuzi unani uyahlupheka awunandaba ukuhluphekisa worse ngoba vele is not related nawe akuyona umuntu akuyena umuntu obephila la kwaka ungafa kanjani ngenankomo bese ungifuna inkomo maqedwe kufa wena usithini ngalaba abathi bona abalabe esihlola kubo which babathi bona banamadlozi abanye bayizekile ikolo because kuthiwa uvuswa unedlozi eklasini abanye namhlanje ingane ezincane mina ngisho lokushini ugcwele ingane ezincane ilabo moya primary uprimary kuthiwa kunengane evukwa idlozi kufanele iyeke isikole exactly lento mayingaxoxwa kuma pulpit na kuma platform wonke umuntu uzoba idlozi because idlozi umoya omubi idlozi akuyena ubaba wakho washona noma mama wakho washonayo ubaba wakho ulindile mangabe engakholwa use high days mangabe ekholwa use paradise ulindiwe lapha akho moya ongaphuma ekhaya uzohlangisa izingane lokushini umoya omubi lo ongena enganeni bonke abantu bafake ubuhlalo obumhlophe namhlanje mawuhlangana noma obomvu yini kuthiwa banedlozi idlozi yebo likhona umoya omubi kodwa kaSathane mawufuna incwadi kaDeuteronomy Deuteronomy uDeuteronomy le ko11 angimiyeke leyo sifunda incwadi kaMalevi uLevi 20 from verse 6 singayifunda kuyiphethe iBhayibheli ngisho nginayo la okay ubuke ukuthi iBhayibheli lithini ngenzela ukuthi umlaleli esacabanga ukuthi siyagxeka angacabanga ukuthi siyagxeka sisiza yena wonke umuntu ola siyamsiza ayeke sigxeka umuntu akasizeke umuntu masifunda iBhayibheli ithi la nalowo muntu ophendukela kwabanamadlozi uyayizwa ophendukela kwabanamadlozi nakubathakathi ukuya kubo ukuba aphinge ngiyakubeka ubuso bami buphambene nalowo muntu ngimnqume wabakubo kusho ukuthi lo muntu ngamanye amazwi umuntu uJehova uNkulunkulu okhuluma lokho ukhuluma abantu idlozi alikaze lo umngani kaNkulunkulu mabe khuluma amadlozi bathi idlozi seduze noThixo manga lawo ayithi sicela kulo bese lona liyone ayikho lento abahlangene noThixo uThixo akalifuni idlozi nokulibona into yaxabanisa kakhulu uSawuli noNkulunkulu idlozi ahambe wakhuphula lapha wahamba ukhuphula umoya olokhuza wathi uma umuntu ehlubuka uNkulunkulu uwela kulobo moya baba amadlozi akhonze bona bayaphana futhi bayabulala mawunga ingakho kuthiwa zithutha uverse 20 iverse yokugcina la kule ncwadi nansi ubona ukuthi iBhayibheli alivumelani yabona mangisokukhuluma kanje ngikhuluma lula nali iBhayibheli lithi uverse 27 ku chapter 20 incwadi kaLevi yes uverse 20 uthi owesilisa noma owesifazane elikubo idlozi noma umthakathi bobulawa nokubulawa bakhandwe ngamatshe igazi labo libe phezukwabo ubuye wavuma nini uNkulunkulu amadlozi njengoba labo bekhuluma bethi idlozi mawungena dlozi uNkulunkulu ibandla likhonza uNkulunkulu nedlozi elikaSathane nethi livimba ukuthi kubhalwe igama laSathane ngoba kukhona thina abazalwane umoya engcwele abantu bazolibalekela kodwa ibandla nje elikhonza uNkulunkulu imcube nedlozi ibandla likaSathane ngoba idlozi angiphindi akuyena umuntu oshonile mangishona la unababo wami nowashonayo akayeni akalona idemon futhi akawona umoya omubi ubaba wami baba wami yena umoya wakhe ma wasebenza kahle use paradise ma wenza kabi use high days ulindile ulinde ukuthi usuku lokwehlulela yonke imoya izovuswa bese iza phambi kaJesu wehlulelwe omunye nomsebenzi yakhe kodwa idlozi umoya kaAntichrist umoya kaSathane ophikisana nevangeli akulona idlozi umoya kaNkulunkulu I think lokhu sikuthintiswa indaba kaShembe ukuthi bahambisa amadlozi number 1 phambili idlozi kaShembe into yakho ngobona ufaka izikhumba abantu bakhona so kodwa manje ngibona lokwephandla ngeke kube yikhona ufaka isiphandla esani ngoba ikhona amakholwa nawe efaka iziphandla mkhulu amakholwa afaka iziphandla faka iziphandla nje ikholwa njani lelo likhona isani isiphandla isiphandla phela usifakwa umuntu osenkolweni yamadlozi so ke mawukholwa usindiswa ukholwa uJesu uqaqangisha intambo abaprofeti ilahle phansi qaqa yonke into
ube mawugumulile ubamapuna ube nje awukhumuli kusale intanjana encane or incweba emzimbeni. Sure. Ngiyaphinda futhi ngosami ngiyabuya. Yabona manje ngokamo noma nje ngithi nje ngokwengelosi nokwamadlozi sesikhathele. Sikhathele ngabantu abafike bekhonza idlozi. Emveni naseselikhonzile idlozi umuntu ashawe yilento ehlule ilento emhlulayo bese ezothi idlozi uSathane. Ezothi abakithi bangamadimoni. Ibhlungu lento ngoba mina ngangeke ngihambe indlela engahanjwanga ngabazali bami. Ngangeke ngihambe indlela eyayingahanjwanga ngomkhulu bami. Ngihamba lapha nenguzulu ngqo. Abayeke ukuthi ngaso sonke isikhathi lo baba mdala mose. Kodwa manje nasesemdala uyasho ukuthi mina ngangikhonza idlozi yini yamkhipha. Ngoba into nangabe yenziwa ngumuntu kuthiwa asimusa ukuhlulelana. Ngoba nokuhlulela umuntu usemhlabeni uyafana nomuntu odukileyo. Uyafana nomuntu osezimvini eziningi esebumnyameni. Ngoba nangaba abantu bebekhonza idlozi wahlulela namhlanje okunye kulimala nje ngoba abantu babuya bezozibonakalisa ukuthi mina kahlahla ngikhonzi. Ngizofuna ukudicelela okunye kwabanye phansi. Into nasuphumile kuyona phuma. Ngeke mina ngithi umkhulu wami ngiyombiza ngedimoni. Umuntu owangondla ngakhula ugogo wami mina wayengiphake wayezabalaza. Enza sure ukuthi athenga into zami. Namhlanje kunophahle ngakhulela kulona. Ngindoda ngingaka nje kusuke kunophahle ngakhulela kulona. Nami ngizothatha uphahle. Umuntu uzubona ukuthi njani. Umuntu okukhulisile uzomtshela ukuthi wena uSathane. Umoya kaSathane. Lo Jesu abakhuluma ngaye nangabe yena wayephila kumuphi kumhlaba. Yini engakhulumi ke ngaye bekhohle phela isintu sethu. Nangabe wena awukholelwa kuloyo nto leyo phuma. Nyomuka ngempela. Sesikhathela abantu abathi nangabe behamba bona beyokhonza labakhonza bebuye bezothuka amadlozi. Bebuye bezosithuka thina siwenza amavidiyo sikhuluma ngabo. Asibahluleli obokubheke bona ngaso sonke isikhathi bacaza ithambo bacacada ithambo abafuna ukuzothuka lona. Isesikhathele sidiniwe nje manje. Kahleni ukuzongenela eyamadlozi khonzana nikhonza khona. Yile ndaba lokukhonza kwenu niyabukholela. Thina sikholeli. Umuntu ongabe sithi thina uyakhonza noma usindisiwe wazi uJesu. Umuntu ekufunze ngabe ukhule noma kukhona umuntu abalahle edradini babancane bayibeswana. Akalazi idlozi lakhe lo muntu uthi wakabani. Akazi azoqala ukwakabani. Kunabantu abangazazi ukuthi bangabani. Esibabona ukuthi laba bayabhilonga ukuthi behlale la bekhonza uNkulunkulu. Ngoba noyoshisa impepho uzoshisa idlozi lakabani. Ube watholwe emgwaqweni, ube wawulahliwe. Nangabe wena uyahlala ekusindisona, hlala ngeke usize nangelilodwa la ngasizo ukuthuka. Mina ngiyabahlonipha abantu abasindisiwe. Ngiyabuhlonipha abantu bakaShem. Ngiyawuhlonipha inkonzo zabanye abantu. Kahleni buba, kahleni. Sesiyasarenda manje sithi sekwanele. Kwanele. Umuntu nephume yosindiswa kaphuma. Nangabe yokhonza kakho akayeke ukuzodika. Athina angaze nangelilodwa ilanga sinizwe sithi thina sijuluke simanzi ngenkonzo yini. Ingoba sinaki. Ngoba nangabe wena wakhula abazali bakho besindisiwe hlala khona. Ngoba kunomuzi namhlanje wakhiwa ngaphansi kwensindiso. Kunomndeni wakhiwa ngaphansi kwensindiso. Nathi sihleli khona ngoba sakhulela kubazali bethu ababebiza idlozi. Msana ukubiza ke idlozi lethu ngoSathane.